na me be Kumasi me hwehwe mu a me de me amaye ne ade am de metu from de na brampa agire obi onye hui meka se asante represent akan busam saden me baby a me fra chime mu a me baaye no akola ya wo ne fie mienu wo hia na busa ne se fro so beka se Emmanuela obeka se blessing obeka se Dina de wanyi te se me wo busa ne se friends a ama Grace adwa mercy akua comfort but I can phone ye dito enso ma ye hunu se baby ye free Kumasi nkwa na be sha akoda mfie mienu wo san se friends so se from e chama akoda mfie mienu o se from e chama ye from anim wa ye from na akwa adu akoda mfie mienu obeka kire wo se sai me be ntina me de me de example me ma chemu da me fra me baaye no akora mfie mienu bia no a ko san se friends obeka se friend e chama ada enso kanidi hu but eno ne ye de asie ene ya fa broni ni de no ye friend Emmanuela ye friend blessing de wanyi ti sam me amisi yi wo san se friend sen a obeka che say ye friend ekua mercy adwo ekua Georgina abra comfort me boana na brampa I just will be on person obeka no kre etina me se we ye no kre trodo e bia wo ti a ni ti be ye wo ya but sana no kre ni ti Kumasi akoda mfie mienu o se frem ye chama be abamu wa wo san se friend say o se frem na asai the frem asiedu eno so kan ya ho iti akan fo ye sere moma ye mfa ya mamere ye din ye duane ye die moma ye nyusu na no na ma ye hu se wei oyo okani ba ene dia brofudin kwa enkwase abrofudin etiase anim ye frame Zela ye frame excellent ye edia na me nyame ya madoma me baba ema me wo ya wadanso okay ya bema ye bo abrefa titi ya bema ye bo abrefa ne kwaso a ni din ya da ne krata so a me tua ne tutu so dudu a me tua nyina eno ane da so ya berema ade ba be ka ho ye ayeyi ya berema ayeyi ye bo abrefa no oba so me wo memenda okay ni nyame aka awurama na me de ba kwa kan me hwe o ma he baba ni din ya me de ntiram de aka awurama ensonoma ye bo abrefa wonu say bo she ba bie ni wa ya oba ai nti mfi no da bi se bo she bande se be man be di ka banza se be man ya be man oh say ya be man awo de ye wototo oba ba be ma ti me ba eti be man no be man no ya be man ye bo abrefa ai ene oba no so awurama enye din keto ai awurama nsonoma ye bo abrefa ne kwaso a eti esra kanfo moma mani nyima ne ne mamamle moduane die aduane aye papa nyina na abrampa ya buru ne bayi ai udi abe ene obi o wakukuduro no be ya papransa so odi chima na no kaye nto bra wo be bre ene nuho ene adibi ene akanche wo fam je uya ntompo ne nyina ya buru bayi ene ya tuogu nkwase asem so ene ya dia kese ne ketwa wo hia kwabrane a de sani ko bobro do ntwa setie nie marakas etwo so a setie nie no no so de ba boto ne se na enya sam ketwa ye de de nye na abrampa e ma nyina fura adoadoa sra de na ayi wo mafuru se ma papa samso nanka ti yesre o mo hwe no mu ni aduane so Sadia Mr. Champo ye me fema sakura keto abefre obabusan kuma se de omo mu din no udi di se ma udi di se ve chama e chama chama akura keto ne fro chama ye fro se japoma ani wa what akan ni ai wose me di wo hima ke yo wo hima kunadu ayo waka mfemienza eti abrofudi to na ye but mum yemfa ya kan din ni so nya adwuma wo ye krani so a wo so din no ede mi se nkradi e mi de na dromo na kire se adom okay yemfa ni nya abrofudi ni tunu ehwira mu baabi wo ye frafra so apon nga awade emfere azuri now ayi na wotwe nyina na praise be
YPG4 omo ye omo national delegate conference etu omo ba Thanksgiving no kwasiada o Trinity Presby na mani je se me ye Presbyterian because me hu say ya sore no e wo daachi mabunu no na abra mo kan Bible no kasa hodo no mo de kan ye kan ya santitwi ene ye kan enkran dagbani dagati bunu twi ne de bunu kan Bible you will love it na enika che so tumi se de de afrafra enika na mabunu no utumi se oh eya manije se me ye basire ni case number 1 nana adwoa eni oba no to akọ be sei ba papa bi no fe eyin no fra ya oba ofri atonsu kumase wan oba no kunadu mama Stella wono so ewo atonsu kwa Adayiko nana ete say ya kata ni man pacho oba pete say pacho nyankopon waso na mic no maso yo oba show is why o Bible kuro bi focus ya kasa preko snap bodu across open there pe bodua yo bodu ya me na najwa eye me na najwa mikura bodu yi mikura bodua sasa mo ame be kan sasa ma me be kan trodo mi nitro order na na sembe na dia be dan o mame man pacho enye bone nso ye bone abaya masiso makọ hide dan wo mami bi fie mami mi be hide dan uji miska me na o te kama onya me bone o wo ska pa o ye prema ni ba ye ka kumasifo a prema ifo ma na mami na o ka hu bi adwana me di kura mami ni timi mami bi atade a me sho timi mami bi pacho e di adwuma pacho kokwan so oyo twaso mpacho ka kire mi se ni kunu nso wa abrochiri na o hwe ne ye ne nso a eyampa efi onso be ma bia kra emba ho mbesra ne da okay emaya te se me type a ene ba ho me so me ne ayi me boy bi nete o hwe me kama by me wo baba ko ma me nso wo ma 4 na ne man panyifo mienu no mu wo school na nketo mienu enso ye no mu wo fie ho nti me sori ana me kokrom di me pan kakra na maba me boy ne so ye galamse adwuma yo o hwa me kakaba oni fie onye obi a otena fie nti mami o hwa me meso me hwa ne kama oye bibia mami ya me de na ye me sister panya me de ne hoahoa me ho yie pa because mi shira no o mami chese de mani na sokara mami o kai ska nyina de mami sa nti na nsem o no ka kire mi se obedi ni birthday na mi senior saade a me so me surprise no because why me good te ese me nso mi yi makoma na me surprise no ti nyina ye pie o pe baby atena kama o fe friend na fufu aprema da brampa mami ni me akodi no ana someone case no adverts kron yo ebe hunu ba bi apama no begina a friend na fufu aprema afo ama yakọ ye koye ye nunum bia ye nunum bi dem chese de minti me no kwama no mama na ablo me limits ma me de odi kan broye master say master la ontobo ya wonunum nsa say na man de ye be kofie e na obo na danfo ba ku badin say the person message onim driving to the ye be ko na mo ko no why na driver mo dem ko master na na de ye ko enti ya nunum bia wabo me mabo nso ase mani like mi hunu de meye me nom sansa ni bi kula sada me ye shop se sada ndo mu di bibi fraflem e maami ti ye wie ya na maami ne ba no e fa ye tina kem ade achi na mti mani na me da me fie rampa so mu bedu anadwo no na chese wukọ da maami ne dem mpacho nyam na mkoda ho minim kwan ya me fa so a
me kwada maame ne edem ho me sorry nso na me ye naked me hunam nyina agu na me hwe na me me re ho na me sum pa na me sansa ma adenti na madagem eda ho ena osi oh enye boni na sei na esi no ne mata woni wada mpachon onu ba be se de no no do anu do ada I'm Pacho Elizabeth said Juma wo fie ho a wo ya no. Kase. Mpacho one mada. Ana me ka kire ni say ma de na so wo be hwe me. Wo be to fie ama me. Obe ma me ka. O promise me nyoma bebre. Eh abrampa. Wo mutumi to talk asing na. Ani fie. Ani afie hunyimu e. Hey, na nyonko ba be to fie kuma si fie ma ode a. Eni efie unkoji. Hey, Ewrade. Hey, na esemani tu akocha mema no. Yo, yentie we nana. Eno obo obidi an wato fie ama na mpansu salad no ye me type. Efie a otimo no ani fie na chesa maame na. Maame ni so no to fie no ma. Pacho an. Nti maame su minya gidie wo mu se ene se medi na chi na se mbeyam su menya fie nya ka ti menya fie nya ka akora na megyae a na megyae Hey 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 Ghana for mamu sori o Ghana for mamu sori o Mo sorry o. Ghana for mamu sori o Mo sorry. na mokunu mu ntua nti ene yeyi se yo kase na aka che me se me ne be ma na me ne ti no enjai se me ni jai dia obeye sa ne o mani nyina ama no wo ne boyfriend ni nyai pacho yo ampa nso me jimi ena me ne boy ni jai abla wanya me hwe oba ho na me di na tem na me ne eku be ma otimi suwa de na ma me na sa pacho ma me na osimi ni jai o sa patch wa heda patch no patch no ma me na hye da atwema kogina ba bi tu o se jai masa ebo ne fi no omwa na me yi mani me ba na ma be pam no o ha o se an wan hye da anje na antina ha manfo be kasese nti na de manena no amanada mama nada ade chi ahoma chia na mesimi so pam no amanako ewo mu wo ma na mapam be me amanako woni boy na jai pachon yo me ne maami nete yete me sorry a na me kokrom no no so ebu okokwan so no aba ebe 2 weeks nie fan say 2 weeks mani abe ka kire me se ni kunu fra brochire banti no se me kope ba bitina ye se ni kunu ba ni bubefu na do no nete dan ba akum me pacho de se dan no han me pacho na wuti fie obi na o se ni kunu benti tu fie ho I was so no fie no fam ma hai na ohu me na de we na misite na ni gye me woni nti no je wo fie ho eti se ade chi na wawu da ho a eti amane be no bebo ni kunu na amane se maje wo ba bi atene fie amana bewu ka say e ma ye bi o na me se me nkwan se me ne be ma na ti wa mama pamo be ma si sei no me wo ba nso e be de na ma fidi me ba no e se na me ye de nti me ni ba bi a me ye de meko me ja me ba no kura wo fie o me pie me ba ya ma me ato paloko a change fie ho dos ni nyina e ya me ntimenti me nwura ho amfa hwe e de me ba na kwa akoja obi eyi me ntare kakra atwene o ma na kogu ba bi sei I'm lepam no beba betu adan ne kantini kunu wonche wacha 2 weeks no okọ ana me se wabu me kwase a wasisi me se me na menya ska krompom fanto adwani ndi wase ma brabo wa wo di makowura ba bi ani kwan se me wura wa ma de no aye me da awie na wa ma de na ye me da wie no afi na wo be ka se ya kire me de a me so me nko ti me ya madwe se me kofie ho akwa akoye dede ana me susu hu kire obi na pa cross me family sompa
na mo de me de ma asem ba mo mama ni mu asese se mama na mama bo asesa ena me na matonsu na mana amanfo de ne nset ne tene wo so ade manim guase kwa ne se mete wono me ye madwuma kama eti mi to nneoma nkakra se mapamo be men na maame no wo ntwehwe mu no wahu sa ni wate se ni ku na bampa na wo mwa bia wanya oba foforo nti no oyesa ni ku na bampa mampa cho se ni ku na ba me ye sho se ni ku na ba minimu die se wanya oba foforo so onya ni ku na bo na bra na wo fie no ne ma ba fie ho ba sa tam na wonim sense na dwuma sa na no oni wo mu di because otunton nneoma amanfo ba ho ebetuto mi ti amo ba nso aplema afo ma obia ne friends ne de kasi omu wisu wo klom hanom no enya agro eji se wo ade na opeso oyema wo mpacho promise mi so obeto fie ama me obeto ka ama me se no kula me mfa ka ne nyehwe ma adwini bo mi pe ba bia mdi mi ti beto ene ba bia wo beda keke ba bia me da keke no one sama mi skara me fan ko hospital because na nsensu ogugugugu me kakra adwada bi fucking you adwada bi shege wo ye esia semuni me kwa ko ha dan be hia nkwanhia ntere maame wayem fom so me de meka wo fom so agere wo oni be ma na tie wonya wo bone ana bra no no ntumi hwe wo pacho no timi hwe me said ye eye pacho na ye na maame no if he's all free ho wa frɛ no o block me number ni nyina ye ne bone aba ni tirim wa yusu na wie no pese wo ye ne basa adwen bone aba ni tirim ben hwa ben chire ye talk show bi ama bra pajo frɛ ayi pyjamas no mame talk show ma friend bla IBJ mo ma frɛ no ma ye ne na sem we die so beto ka ma no o so mpe ka no de o pe ba bia nti but de o ka ne wom o ba no na me de me ntia sense na wa advance no time so me patcho scan one jini nyina o ka chem so pe ma asem nti no wonim de one ne ba ye patcho eno no so fi si wanya dufudie wanya dan free kotenam mama ya ni na ho na nya de free bia na abrampa ye free o once what chechere Alfred David di aso ano once what chechere Alfred David di aso ano free abai wo visu anya dan free wan na won kwa sorry pacho kwa sorry ma sorry ni di why ansha gu ya ni mu ase ma sorry ni di abi je mama fresh tell akro na mayen charistic tena se oba fe tra konwa wem na mama frɛ no mayen so agilance se ono de wodi wo mama ma so a won kire mu di anko me di bone obi aba be ha wo dan adwama bone ene niema wow na wa hyeda sam di skani bi a kyewo wi ase afedi abeye me no da meto ka gay wajigo ante wajiga pa abete TV so on yo papa yanku enu me da asema lady e wa akonya wo de amame na mechia etiefo ene ahwefo nyina eben metina sese dia no hu se charistic nupa ye dia badwa so a ye frɛ no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules ene hindi herbal mixture ye no mu nkomo eni mu adanse eni mu nkyerɛkyerɛ mu ne ye de besom nodofo nkomo ya hyase yi ye de ye adura ye frɛ no Zahara Mixture ene Zahara G capsules ana e hyase won nkomo twetwen yi mu sa aduro we e yadura oba ene bema etiminom na ye bibiduro kan nubra ahodo ana ye de afa mfidie atwetwe mu ahoden no e de aye Zahara Mixture ene Zahara G capsules na uyo oba na utie me
na infections pa hawadwen oba bi wo ho a infection bi chese gonorrhea syphilis anasa chlamydia ene na betena eba ne sa impempi no etimi agya no dwonso ya yawo etimi ma sabi ensansan bi a ɛho nya nika etigu na himfi ho prekesen sa wo yoba na otisa mesra uhia Zahara mixture ene Zahara G capsules sa wo yoba so na wo ho na white pa anase odepoa ene wabetena oba bi wo ho eba ne sa ema nsuo bi agugu na ɛho nya nika kra sa wo yoba na white abetena wo so na wakon akon mesi unhu sesanye bia wo ma oba me ne wo tonchia na edura ebeboa wo abai amanfo edi ho adanse kamfo oba pebi sisi a ene Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni edura oba onoma ebema wa himfie ho no ache yopo enkekaye nketinkete na hawadwen no ensuo na sabi egugu wa sabi pampan bi wo mo no oba ebeyi ni nyina e de afiri ho se wa nom Zahara mixture oba mesrew ofre na nansa ma o impem bebre no aya na saa niema ni ntina ofre bema na omma biem no ti se white no hawadwen oba drugstore pharmacy shop herbal shop ba bia ton wadro Ghana ha wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so wo ho a ontimi emu ne nsa 5 years ni onya na menses da 7 years ni ontimi emu ne nsa eba ne sa na ohaw pa no na mu e wo na wom sa wo yo ba na wotesa oba edura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules drugstore pharmacy shop herbal shop bi eben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so na utiem ye bema bi wo ho a wafa innam yare me pa chesen innam yare bi chise gonorrhea syphilis anasa chlamydia ene na betena eba ne sa bema bi wo ho a etimi ma ensan bi egu ne bema ho a eho nya ni kakra bema bi so wo ho a etimi ma jonso ya yaw pa o jonso na obre na ochim ansa na jonso na atimaba ewa obonsa jonso so ekane ntentem bema bi wo ho a obonsa oho a ensofita na efiri ne bema eba sa uye bema na innam yare ene wabetena na akon bema uhun sesanye bia wo ma me no tonchia edura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi wo ho a impempi no wadwale awie no na yese de bibi ene nam ne ho no saa de we aye no na ne ho akeka na nketenkete odofo bacteria infections bia ehinta wo nipadua no etete wa hawadwe no drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo de uduru ho a wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules na saa do we eyadura ebodofo bia osa pa ene na betena obi wo ho a aduane to ne yema na amani hunu pa na ohun ondidi yeso a na ohun na mane odofo wotesa na wo ho so a obo anu nyina ehihye wa adura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo bi so wo ho a owo weak immune system me patcha saying ono nko a obonse de bia waye mmere waye no fon o nante kakra bi a obonse ote so na ohun na mane ubonse ono nko ade bia infections na ehanadwen otreati na aba na ba ono nko obonse de bia cold kata na ehanadwen odofo edura ene aba ebebuawo ebebusti immune system no ama onkomwa no enya hoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo udoduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules uto adro no na unti bibi ase anase bibi kire wadwene so a wo de frɛ number yi bibi a kire wadwene so bia ye benya daje a kire mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 order for number is to the screen so to the fa na frey bibia onti ase bia no ye be chirechiro mu na nkomotwetwe na duru ye duru ye fe no
Zahara man capsules saa duro we ɛyɛ duro a ɛyɛ natural herbs a nubuna ahodoɔ ana atwitwim ɛne yɛde ayɛ sɛ yɛde boa bɛrima bia sɛ woyɛ bɛrima na wotie me na nnɛ premature ejaculation ɛne wabɛtena bɛrima bi wɔ hɔ a mese ɔkɔ anim pa na osuro na ada no ayamhyehyɛ ɛfiri sɛ onim sɛ animguaseɛ ɛbɛka no onim sɛ ɔbaa no ɛbɛyɛ twetwew sɛ woyɛ bɛrima na wote sɛ bɛrima mesrɛw kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wode oduru hɔ a wo se opɛ Zahara man capsules ɛno ne adura ɛbɛboa wo sɛ woyɛ bɛrima so na wɔ hɔ na weak erection ɛne wabɛtena bɛrima bi wɔ ha mɛsɛ ne bɛrima no ntimi anyina so ne bɛrima no ntimi anyina so mpo nduru 30 seconds mpo hyɛm na ɛno ano sɛ adwo sɛ woyɛ bɛrima na wote saa na weak erection no agye wɔ so a bɛrima mesrɛw waduro ɛne Zahara man capsules ɛno ne adura ɛbɛboa wo sɛ woyɛ bɛrima paa so na wɔ hɔ na sisi yale kyɛnkyerɛnkyɛ agye wɔ so bɛrima kɔ drugstore pharmacy shop uduru hɔ a wo sɛ opɛ Zahara man capsules ɛno ne adura bɛrima ɛbɛboa wode ɛno nto atoa so na mmereyɛ bia wayɛ yɛtwetwew ɛbɔ nsamara ne sɛ wɔ ameriti bɛrima no aduro ne nyinaa ɛbɛyiwa ne nyinaa afiri hɔ ɔdɔfoɔ aduru yɛ aduro a yɛde ɛbɛgya so a yɛfrɛ no hindi herbal mixture na saa aduro wɔ ɛyɛ aduro a yɛyɛ sɛ yɛde boa dɔfoɔ bi a malaria fever ɛne na bɛtena obi wɔ hɔ a ɔno nko a de bia nanum ayɛ nwono nanum ɛntimi ɛnte da ɛma ne ndidi ɛnyɛ kama de bia ɔbɔ sɛ nanum atwefea de bia ɔbɔ sɛ ɔno nko a na apɔ so ɛyɛ ne ya de bia nipadua no ayɛ hyehyehye ontimi ɛnyɛ kama ɔdɔfoɔ wote saa fa hindi herbal mixture ne ɛyɛ waduro ɛno ne aduro abɛboa wo typhoid fever no so a ɛyɛ krankɔtɛ wo so no wakoako a ohun sesanya bia wo mu ɔdɔfoɔ hindi herbal mixture me se ɛno ne aduro abɛboa wo sugar level na wobɛkyɛke a de bia na ɛkɔ soro a na adane wo ayamhyehye no ɔdɔfoɔ fa hindi herbal mixture ɛyɛ waduro ɛno ne aduro a ɛbɛboa wo a regulate wo sugar level no o pressure na adane wo dadwe na de bia wo kyɛke na ayamhyehye wo no ɔdɔfoɔ kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bia yɛtɔn aduro bia ba bia Ghana ha yɛtɔn aduro wo se wo pɛ hindi herbal mixture na ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ adwuma ɔyɛ no ɛden ogyina ɛnkyɛnkyɛn ɛkyɛ ɔyɛ adwuma ɛgya ho ɛba ne saa na de bia no amana pomuden no atosini ɔdɔfoɔ wote saa to hindi herbal mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo kɔ drugstore pharmacy shop herbal shop bia bɛn wo se wo pɛ hindi herbal mixture ɛno ne adura ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ saagye na masini biem 0246 34 8334 0246 34 8334 0248 56 9335 0248 56 9335 ɔdɔfoɔ mede ma no ba awie no da bia meka mentena hɔ ɛmma yareɛ no ɛnka ho nhyɛ ɛnyɛ mmɔbɔ tuanamɔ sisi a napɛ karenstick nupa a yɛde ɛbɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a ɔdɔfoɔ wo no maduro na wobɛmmeja Zahara mixture no ɛna de amene G capsules no ɛne Zahara man capsules a yɛde ɛbɛdwa so a ɛboa bɛrima bi a ɛma ɛtwetwe no ɛbɔ ne nsamna ne sɛ wɔ ameniti bɛrima ɛne hindi herbal mixture ɛboa bɛrima ɔdɔfoɔ bi a malaria fever paa typhoid fever high blood pressure ɛne diabetes ɛne na bɛtena ɔdɔfoɔ yɛnu pɛyi yɛto apete Ghana ha ɛfa baabi a yɛtɔn aduro biara sɛ yɛ drugstore pharmacy shop herbal shop na wowɔ akra wokɔ Okaisi drug lane shop sɛ wɔn nyinaa tɔn bi na woba Kumasi so a tafofa mu PFA pharmacy abusu wɔ hɔ na woba Ashtown ɛne Murom so a Blessed Require Misty Herbal sɛ Ghana ha baabi a yɛtɔn aduro bia wobɛnya bi na me sɛ wobɔ sɛ wotɔ aduro no a wobɛyɛ adanseɛ na waka sɛ karenstick aduro no ɛyɛ papapaa bɛda ase my lady say yewura yɛda ase sɛ ɔbaeɛ adwo atena se ma maame ye Auntie Stella agu mani mu ase o na wei ne ku ne tia enti wawade enwu ana sister ne papa anya wi abone ye koboni ku na mane sɛ waba akosem ana esanso a said yes of maame kyerɛkyerɛ bone me se champo bremu e me de agye me nsem
So for me da se chia etiefo ne ahwefo enyina. So for me lady ya oti minsani fasoi. Wo hwe ne bobre, wo hwe ne nyina so. Ananto bi ogina so ne nento sere na sere because wo shenika. Na wo hwe na nimu pa da ho. Pa so for me em say wo ne be ya adwen. Man no ya ahemfo esikafo apremafo ware wo mu a wo mu de wo mu kɔ dwabase ade wo mu kye no wo ye baako ai na ya me yese wo odafo ade papa awurade yankopɔn to bonzele etuoni when your friend is say turumunuku awurade when your friend is say turumunuku ajapade yankopɔn dia ma wo pɛ na wo jeja ho sa no awurade me so mama akotom ben den kotodwem ewiase baba yeko fie wo de adwempa na ko ye wo ko mpa brabo ni nti wo de be medinachi anka be wiase na nka dane aware wa mana pam be ma no wotimi wo baba sie wa wo emma wotimi afa obi bad na fa sa kwa we se so ama na ni mo nyama ya da ache nko benya no nka chese abono all because now we hidden agenda. Na lady de onde no woni mo hwe woni se eja wa fa no a wode na ye nua kuma na che se wo boa no no ne ade adwumboni bia ama na se no woni mo se ne birthday beba ma wode na fa sa kwa no so o ma na buru ye no no be so se bia woni bibi so mu because eburu bi won ma buru na e bibi so mu o wi ase e woni mpa so family lesbianism we say ya de bia tete se wo kuma se pa eye ba na party ase birthday ni party ba na hu o in groups and ma papa bi sebi ye wo ye bibi edie wo mu scan kasa na o makabom no mdi sa djuma we say entige yin so no ade ba kwa ya ono no chie no okokoti ye chese o tie nya no da maame no empa so no na maame no kuru no meye we say meto fia ma me ma wo ka na ogusu ya wo hwe no sebi onu so sa hwe krampo no ebia na woku no nipa no netekwa ne bia na ka won hwe ne sa ena maami sa dada no ya wokoko ja ba mai ena maami ya fa no odan ni bibia na lesbianism so spirit bi di akire ena no wo ka no say eye mi de wie ye no ena wo ba be ja me chese spirit bi di akire ya afa wudo e ba fa wudo mum ento no say no afa no means so kwa kameka say obe here deliverance ansa no obenipa mu pa won so mama mami awo girls ahudo bebre to oyusu wa no adampo na we de woni woku no de be be share no try ne fast enti edan no ne sika ne bibia wo say ode be man no ene ka no one man ode na dwene ato so one man okunu so abono enti no se wo ka se opese what is happening man the man so for me no adwe ma me promise ya mo friend wo ya wo de o ka che no say ya no kura dia ene na esese ye so ye friend no so for me wadaro ma wo do betimi aye ne na ye ne hia na promises na your promise ababa no wo ya ma no anya sa ebeje ta obi abati obi anso be hu abije me hu sa na wo ne kasa wo se de ma lady wadaro ma Stella na wo se ewe woni mo o se onim no na in fact me busa na asem no said you see egu ahomekoko no asem no tumi se abono bibi wo na oso woni mpanimfo bi eye meeting enti osre na ya free meeting ase a obefre na okay me bom pai so obefre ne ensole case ni so ne asole so kra asem we ye de be wie na awotwe bi do nyame malady ajudi yo in terms of mama so say one wo be hia na ya trans na ya bibi ade a ene na chese wono so de ni die am friend say amount na enu nto ye benya sa abotire no na ye de atwen obaya mama da say na enadwo nyame adom yankwa ankohia bema edwo da we de yakwa akohia oba bi yakohia maame bi ya ono de o se won de ore ma enkomo we enkomo e wo hodada na wo ye oba no wasisu agise wani eda ho because enkrofo a ye hia omu day in and day out titru ne ma ye hia omu day in and day out no nyame se yenka no kore ebinum ankasa ewe ma ya omu nyama omu mfa enye eja wo mo
na yenua ba mistake yo ye ne se wo be ma dadade a edie ben biom na wo hwehwe edie ben nsam saa na okan ye timi to akoma so saa se ufiti prekopa na nti watimi anya dan ufiti prekopa na nka watimi anya ka eto da bia eya na nsam o ma yetetegu yaso no eno ne ebra ya ebre bebrebe no oba aso ena da bia ye ne hawo wakote se obema o ka ne adi wade pa bi wato wade pa bi atwene akwa maami se ono nso so wada bi ho tadua ya wada bi ho a wa abrochire eduro sane de eba de wo se maame kɔ na me kunu ba nipa no bia ankasa no to de bia atirimodin no sister na nanka wo so de nani to form se fiewura me ba be han dan na ede ebe ade atare fita ben sa na hyemi a enu nti wa ma me discount ade me kuma bi se me mra metenam open masem asampe ben ko adofo nom yenhye bibi nso enye bibi a tejira obi a na yeska kokko de abra be di apro yenso so ye na mayema yani na ho ne yankwa ankohia maami bi se obey na enya infection ye yi ba bi o pekra de ne ti ato a infection so kura san de ne ho agi mu a we ne konkura no agi nyame bam ma me da ase ye asemo na araba malady be da ase pi nyame hira o so o ye meeting ti be penifo kro no ye twa wo ene meeting no be wi enche malady yenchia ye tiefo ne ahwefo malady minua bay waye mistake bebrebe o kwa beso malady me kankire no na wonte ne ho ase ne nyina ne se abrank okoko hunu ye no maame ne ye ne saa edi kan no na o senku dwane ade we malady nya asem ketewa o senku dwane na nka se we fie ho no obefiri kura adwembone aba maame ne tirim na o senku ofiri fie ho sese na wote ye ka se aye midawie malady ono kura ne bia na ni gyaye kura no ebe ye dia ma ono so enya de da fom sa eti kama ame ne yes ade di kana na so ofiri ho na ogyae sa mema oka mema ofie na kiridie na wo be ma ne nete na wapam na firifie se mitim no wontina biom ekwan wo de be ma yi fa so nyina malady nyame na atua ne ka wo ekwan wo de be ma yi fa so nyina no enye eso still wo be ma yesi abonten wo se maame ne so awo na si abonten wo se malady maame na wo na si abonten ekwan ya wo de be ma egira bro sa so ana wo ni systems so ana ken ana be ma abeti asi wo ko malady be ma ne ko wo se maame na ye ni die na odi besu anyansa yentu aso free master la malady we kroma sei no so pese ohunu niam wo wani su a komeme de ye akese ni bi enyeme wase no malady eye sini ana manfo yi ni ho ubehu ma yonkofo otia no yonko ba e de ne fam ne bu fina fro ho malady nya agudie o obi fi obi afo na abra malady wo musuban wo de ti krom ha mananu na me kentro se mai ekuo matiti ensempi na wom hwe master la bebe yi kana se mu yeso oni nkojoku o malady tie ko hada no kojo ni be se wo ti ase se master la wura yi kana se mi hwe na yonkofo e be fie ho hwe yonkofo so mu be fie ho hwe ntade asise o mu ani sika wo mu o mu na di sanse hunu ani se fo no malady yanu ani sei se de wo kan yi etuo we ya sabi emema sikafo na mema brani bi e pada ho na oba besia wadi da ho se wonso se wanu se abao se die yo ana odi display enye semhunu malady master la de enye semhunu no odie no eye semfu ana mani biti kromo mu die no dabi malady person busa se emeje pade eye man edie emeje pade e man edie eye mema nya bebusa eye mema die ni malady emema die ni tie wurai ekwa master de la fasoro eye semhunu no odi no so so wo ye meeting onye meeting no meyi nsema no wuti krom ha wo kunu ese di safu wei malady ye hade we so emanu dodo na ebinom ekrunum wo abrochire ensam se ya ena se so montumam ena obdi nam krom ha sei ena so die be no na wafa oba wa bra be ma wu ni se be ma ba ono obeda na fa die biem akono be biem na we ni kura edie nkwa ne wom ya master wuti krom ha subai wei ana wudana di malady se de mekana du ani hwem sei ade master la ye efe ade master la ye efe
efesi Melody Stella dia wa ye efe ti krom ha ayu Soviet adi kotre betre subai fuwei ana wom Melody omra no meyi nsema no so yo meetia onye meeting no me chire nsemu na sumdwe mra Melody me da sepi ya yanya ikra yanya birthday na de benko Melody mu a Geraldine ya ohene wa amoada ako ai oko school Grace Light Education Complex ahene makoko ben ne maame Elizabeth osei and I wish you happy birthday so I can na anya so yakora ketwa na odi na oda isre osuru nhira ene kwatente de me yebekume Dr. Hansen Obri Labi or 21st clinic odi na oda ne ebo mpa yi apa ye de ma doctor nso se wrade mo ano na unyini fradum kwadum Faith Palmer entry Grace bi maame yani aye be Beatrice entry ne maame ena wodi na wodeye anti Faith ena wodi na wodeye sre wosu nhira nkwatenten enso edema no se onyame ema no enyi free adomu enko adomu Owuraire Margaret oseye kwabena donko CAC omo formal say ye papa Gio donko ne yere enne mama donko nsu di na wodaye maame gift donko owo obrasho su nhira FM ena wodi abedan ye say ye rehie maame onyame afene awodapa ema no se na wodi na wodai yi apa ye bompa ye ma ne say Awurade mfa ne free adumu enko adumu ene ye mia me daughter ene Sompa Nkomo ni nyina I dedicated the ama efia ebo aboaten mia me lovely daughter efia ebo aboaten all France ono na ye woman of faith administrator worldwide ti se nkrofo di eye testimony om se na me come as sister efia ena me come as sister efia ene sister efia di na woda ti show yin efia wo photo e di asa wo se toy o sa se sabodu aba no osisi boutique no ade de we gesha no asebi pa domi ahofe na aburu nipa ahofe so eduru ebedu aba no wa efe pa ti ene Sompa Nkomo show ni nyina dedicate e de ama efe ebo abo atafia na wudi wa woda ma me bompa e bebre ma se Awurade ma wutiri mu asem ye papa no nyina mrem woman of faith fo nyina so mo do papa Awurade nyumfra adumu enko adumu hip 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 hooray onware nsu mi pebi aman ni pakro uchake ho enra na watwi na ye Reverend Anthony Kwajobuache ono de asafo ayefre no Resurrection Power New Generation Church ebaye papa Boache afiri mu wanya mfinhia mienu baby obi Awurade mfa ne kranse papa Boache mafew papa Boache na oyo nyame sofo kronkron na abrampa na me se na me hwe Resurrection TV na me fa mu dai me so dai na kronfo be wie ye fie ne ma nyina be ma tenten gramo na busa otene ma no na ofa ne ma ne nko o se papa na o TV no so se o ma me fa nko me ti me na papa Boache ena da TV no so no yo nyame sofo kronkron ena owie na dwuma wa ha ena ya frɛ ne fie 2 years ni papa Boache onsono ma be hyeren da pem sanse na we onyame sofo a wo be ye wadwuma na ye bompa is resurrection so ebe toa onuma pa wo be ye no se de na we yi akra yie wo be ye crusade akese ena no ye omo so be ye baby a wo bia Awurade oma wabotire kese nchen de ye de abowi so wanka me kra amen ye wie enti the case in trance my Lawson delay mind capsules Lawson Lawson eba me sha boatu namusa yade awodo ayem crosis yade join the tin ni nuanom ajaba so bode enu bebre kona kwa gb omodi anse be bia to na duro tu aduro bia 0248
619-999 na onso akɔgye odie na enyeama nyina aye kama grow fine ube grow fine say ye mojasem grow doctor fine say moja so atse grow fine kokete so a wonna grow fine aduane da wanum anya wode grow fine ayade wie na ho towo grow fine sansa ate agudie nani ne nyina ye grow fine uchima ani basa grow fine koko ene ye dia ye sham enti fa pa no nkodi debi digital herbal center ye ne ye dia ba pepa cho uhia ye ka no so a no kwa ko tobi 0244 596 532 na eno so na aboa amani nyina adeda na kwem case number 2 Hamdia Mohammed ofiri ne baaye tafo kumase oye complainant one obani producer respondent Sule Abdullahi o UK London abrochimem Ada you go Hamdia salamu alaikum Wa alaikum salam. your Bible Quran opede Bible, Quran. fansa toso bodi fansa toso na bodin eye me Hamdia Eya me amdia. me sadra Quran iso Me sada Quran so. sa sama me beken Sa sama me kan. no kure turodo Ni kro turodo. mi nitro Min ditro. Allah aboa me Allah boa me. Order Hamdia sembe na dia bedan ma me Asema me de beda woni se be ma bi wu no abuche na oware mba na oho na wo hu. tobo Okay. be ma ne wa abrochire ono ne friend no Abdelay Sule no. no wa abrochire no oyede no hu Madam ye kwa ifro bi nti madam fo bi de to a Facebook so na ye group picture e na wo hu mi ewo so. picture no Ohun ye phone no nti na wo send the picture no ma na damfo wa ha se won hwehwe ye maye. Nti na damfo no hwehwe ye man. Eno o ka se o pemi ma ware na msi da bi me ware ba na ye fo ba enya me na me de to so. okay metie eti obeye awure Wo ho no o ma ne busuafo be ye me ho ade ma no. okay Nti woni ha na ye me ho ade no yi abem 2019. okay kasai 2019 na ye aifro no. Nti wo ba ye no na mimi nyinsen ye wo ba December mu. Nti oba ye na menyinse na osakọ back nti wa amba biom na me wo me ba ne nti me wo ho na ne bra wa ha na wo ha me wo wa na waba na obo mi kunu no mi mfi no ukun ne bra na na oni mu nyina ukotena o mabusu afie eti obeba oprum se ndey like wo pa kire se aware no omuntimi nware mi biom like me ne abusuafo no nka nti omuntimi eye den na wo ne abusuafo ne nka me omo be ware me no obusuafo ne pa kire se omo oyira omodi be ma mi kunu nti omo mpe me ba mi kunu nu so me na opɛ me na da ukun ni ka so me omo ho ade ne sa wo ba akro no no wawu no ho omo pa kire se omo pɛ sa oba ne de ma na nkramofo de se mo wale mi ru wale ne ka ho okay me de kasa nti ya ware mi we ne me no omo asa ebusuafie ne nti yenya fine bi nti ama me bebi a me won me dan no abontendan wo ho na omo me busuafo se na me fa abontendan so omo mpemu ofie ne ma na me tu efie ne mu nti me wo ho na ne bra wo ha ne bra peyin na ode letter bra me se me kunu si we ja ma ware 3 years ni ye ja wale esa wo ja me aware ana mo mama mle bu sa na ye ja wale esa me nim se me first aware ni nti me ntimi hu wo se we ja me aware nti man ka hwe nti me 3 years ni ma frɛ be ma ne sa wonfa wonfie mi nti me wo ho na me di asɛm ne kwato me wo fa na me wo fa frɛ no na o se ampa woni na dey letter ne bra ne bra se wonfa mrɛ me because mi sua ono so anyini ebia enye sese na ono beba ebia na wa waste me time ama me be ma ne nye na dwen so beba Ghana sana omo peso ne bra ne dey letter ne ba ye no nti na me frɛ me kuna bisa ne sa aden wonfa nti me di complain ko ma me wo fa na me wo fa frɛ no nti me wo fa frɛ no na ono pa kire se ono enye sese na obeba Ghana nti me su mi sua nti na ode ono na dey letter ne bra ne bra se won fa mbrɛ me se na be ya me sua ebia na makọ na be ma enti man ka hwe na meti dem ne sa 3 years ne yen ewa busuafie ho ewa busuafie na enti me ho na ne bra ne dey 3000 e de koma me wo fa se es kana omodi su mini enti
30 million. 30 million titi sika no say ye di sumi ntimi nko ntimi ho a me bra ne frɛ me say eya me wo fa ne frɛ me say ya me mra ntimi nim adokra nti a wo frɛ me ntimi wo wa me hyɛdem o da na ne bra na ba na o de padlock aba na wa tumi me punu de bia me fa abontinda na wo tum na obi inside ne say eya me ntamfa wo because ye jai ware na ye kwa na ye sesa niema akọ nti me sesa nioma nipa behu say me sesa nioma ye tie o madam ena otu me punu baby a me fa no se nso ma asa me ba no ena o mo de 30 million de ma me wa fase o mu sumi nti se ade kwanta me de asem ne ba ye ne se me ni baby akọ nti bema no 6 years ni wa waste me time nti bibie ni a won pe baby ma me na o mo fa me ba ma me na o mu na ada na o ba no de na ma wo omo se omo de akola ni ko school sa na omo ka kire me na nye fie ba ko na oni omo te David ni so na obe fine enye efie ni no na ada na wo ba ne be fa akola no in the first place that time na akola no 1.5 year nti omo se omo de akola ni ko school na me se me ntia se me pese odu 2 years nti omo de ebufuo be fa akola no na ama omo de fa omo chekere no wo na wo de wo ba wo fa ne ma wo man ko be dey na wo dan akra nde ne ma wo na fe na wo be wo koje no me na me koje ba wo de wo ba no akoda mo bon se koda ketu antue mienu no watumi adane na ma omo de omo ne ko iza akra na nya sai se October mu na obenya 5 years ne se ne wo ba no kro ni mu woni mi de me nti ase ne so omo ba no mo chekere se fa kra na ma de na wo de ma wo school omo de ni ko to school mu no omo de ni ko to school ma so ko tro mo nchen wo ko school ontumi mu wo ho no won ko school omo de ni to school mu ye na this one on the betna na nchen ti se ba o ba no e de nti na de ba asa wo de 30 million yakwa kwama me wo fa se omo uja me kwan nti me wo fa no patcha se so wo de iska no man na onim se iska wo de envelope man e chira wo koye na ohun se iska na wo frɛ me ka chem se de omo de ba ye ni nti me so me ni ba bia konto omo mpe ba bi man tu da so ti fie ho na de na ekoso se asetena no omo ne wo tene sen me ni omo nka e wo fie ni mu de bia ntokwa me ni omo nka fiti ahyasie ni nyina de me ba ye nyina me ni omo nka ye de na oba ya wale ofufuro de wakotene fie woni mu omo so ni mu omo na omo pa che se omo mpeme na me omo mpe wo dia bra ne ka se omo me ware wo no adenti no omo ba ye wo ho ade enu kra e confusion ba e bebre na abusua no kra mu na wan twaso madam e de na mo je anana office abrochire nti anya wo de wo be kwa abrochire sister awade a wo confiti ase confusion se boga nti wo wo man kwamu wan se wa ma hawo young lady ho kale kra ba kama say ya je wo ban so afiri nsem ma me ba pani mu me nko kontokwa ko enkramofo ntokwa enko je wo ba ma wo asemu ya kwa akoye ekwasi anantatwene sawade wo confidence ye na de no mo ye ya wo sawade we nya de be yi oh me kunu na ka kire me say omo se omo mpebe ba ya I to say ye aboabofo no won say side half no mo say ye stubborn for nto omo mpe nto omo amode omo be pe yira ma na wo kunu ka sa kire tiasi won na ka kire me say omo ntiase ntim eti awade no munya ya na emra so the time na ye obe ware me ebusua no kura chemu mienu ntakwa omo so omo mpe aware no na wo fra bo abuntu ye stubborn now you stubborn there be so omo no mo patch say yes side no ye nye ye stubborn for nto omo mpe to do omo kwafa na ba no de oye minim ni pakro ai bi je mo me frɛ ne ma ye te sa akola no wo hwan ho wo na fisa ho ne siwa ho wuku ni nua ba ma there be ni nua ba na wuti fi ono mo mane ho o mane ho so 3 years ni o mane ho da o maada there be the by a worry and the omami skull by as the problem start here 3 years in your film bio I be je mo me ko ni ma ye ma kingdom metrans na ye nhwe say your friend afisa na Abdel Abd na afisa no mo friend afisa na ma ye ona kra no wo no because akra keto ade akra ne ma meti ase wonyale
wo more dam bibi anye no e di enti na mo gi ni be free ni sem 1.5 years say my one no yem pebre na oba wanya no Hello. Hello. Yes, na. Yeah. Pacho ya. Me pacho Abdullah ni. Huh? Abdullah ni ana. Aye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yo me pacho Abdullah ya frame. Wo hini ni me adwuma Sompa TV so. Pardon? Me say frame wo hini ni me adwuma Sompa TV area pardon. Me tire waka no. Kasa na wo chire pa. Ene me pacho hello, utemenka. Hello. Abdullah utemenka. Awre kasa Me say uni mababa we be friend no Hamdia. Aye kasa awre kasa. Yo, ene wo de abedan yen. Sa bra wale no. Mo se mo mpre ne wale no. Na wo moja no, muja ne nso a ne ba ma je kra na firi ne nsem. Eno so de Ghana mra no ntire sa. Wo je se wo obi a wabodam ana wawu. O ti won o mo odam wo ngui. Etu so person o je ne ba. Eno ati ne why. Pacho tie da me kan je pacho je na ye pa wakasa na wo chire pa pacho. Me pacho me ti pa de o kan mu da. Wote me nka. E mu da ho pa. Okay, de o kan nyina na ne kura. Okay. De tie ni se yo bi anja akora wo nsem. E na obi aso mpamo no. Won se awade no won wade biom. Akware eni ni nche no be 2 years ni bibini. Akware ni nsem. Wo sora no wa to akwa no punu e wode mu no wa sora akwa no baby. So atu no punu so o de obeja na abontin. Mrs na chia akwara no abontin be o ti form e fi agro be 6 o'clock on yimre. E no peja adu no ko ni fie. E no kwa wa hu na tiri wa hwe na tiri kwan e ma ade a che so. Ansana mi bra no hamis ye last born fa akwara no because maybe o ti abusen fie. Ansana won sa akwara no eni fie o eno kwa 1000 ko fie o. Ansana o ka chere sister ba ko e na em frɛ no ye ga akwara no kwa so nko ma me wo kwa biom mi ka sei so da akwara no for man tem o se mu ko be bi o ma me ti a wo mi ka se mi ko sister am di ho mi nko nse de tiere no obi an ka se obi adi akwara no nsem wo na aja akwara to abonte na mi sister fa akwara be 2.5 years ni e ko 3 years ni yo me pa nti obi aja akwara no nsem e na wo se mi ni ano wo ba akwara wo wala akwara anya ne tap no opere no nti woni akwara nka ade a woni mi ni ano eye ba ko ka ade abusefo ka mfa ho se wo nu kunu tete woni abusefo nyina nkasa mi a mi gira mu tintina mi gira mi chia fo di ede ma mi ni ano woni mi nkasa mi ba fie ba hwɛ sɛ ne ho te sɛ nkra mo bom sa won fi mi di telephone fɛ no kwa won piki eno na nkyɛn this is salon mo gira so pinti a o mo ta me cha ya chira ayefo no wono mo bia nkasa even ya kana sempo me baba ko eno mo fontu nkyɛn no eno kwa nka ho kura enka ho wo tia no kwa won fiu eno ka enyina ka yemfa ho sa se won wa ni kunu e woni bo ni tia aso nje because bo no 50 something years ni afia na wa wale yes you fear wale ntaba me wale age of 25 years say me dina minu ka say me first born am 43 years me banana nam 23 years me banana we penyon kola won 43 23 years me ne o kasa no ye fear wale ntem so enti ya pese ka woni akwan ko ntina so nyo ka da emfa ho se bo ni nya no ho ye ni program wono o fi ekwan to be fi a woni asunje ho ena wo so udi fi oni ayi mudi fi oni obi anka so fi o wo bi di sha o tina fi na se bi nya wana jo a wana ba ba ji wo me pa cha wo abra no obi anka sa Abdullah se ya me ni o ka se mi na gina o che sira alfa nko no mi di sa o di meti mi ni nka sa enam wono nti se ma ta me bra nti ama wa ware ti se oni mi nka sa o me ni o ka sa atasina o yi nti obi ampa mo no wa ba no na mabusuafo ni bi mpre so because awu bla say wata wo sister say wata nti mi kwa mi gina ma sira ifo no because e ma na o mo nipa ba ko na on pini so
And I say me want me while me ba mani ye and not while me sister ba mani ye nti e dani a obi ba na kwakofa abafio nti e se tane chi na oya e fro no e na wo ba no so ba na so no one fa asumuji amafio wo no bia ya ka ofio enu ka ye na nche ye mfa ho se no bia ya ka mfa ho wale ukunu woni so oni asunje o bo kromu a wode yade na firi kromu a eduane keke a obeya ma no kwa no ebo na etina o ti be mfa so be na wo so wo so ba ma no wa ba akokora wo mpe no wa ja kwan koe wo ma okrata 3 months ni na sese o ela me so ma misika ka na mfa nya o kwai ela o se ni sika me fira wo fa ni sika ma wo fa enti mo be ti wo fa no ba me nchen se o mesira me dia koe no dia not o papa edem o fa zo ko firi wo akra enti e wa no wa ja da no enti ye o sa ro ko ni be o de be ko o de wa ma ntimi intras bi su ba ni ti sa no fa ka kira mi enti o mesira me ka me pa bi ka kan fa ka sika no na mo mpeda ni na mo fa mpeda emma no na wontu nko no si o mate waka mate me so me nko amintimi anyina se le bi ayra se de bi me ni mi no be jono ho era o so yo mate o bi fira be 1 hour na wa ko mi ne ba ku fie se me se ma paw na atopulu mu enti wono wode mu ko woju agene ba idima age nti se me bi na so ko won fa me nko me twen no wono na afo bi ampa mo wa apa no ho me pama aida me aso si wose me pama no na ma wala akofio ye fi ono abusia fi na wono e da du ofio enti de o kana nya ne kure Abdullah o what makabi de o kana nya ne kure Matias ye ba ma me ntumi mla mu kakra 3000 pa na mu di ja ne kwan 3000 na nya pe what if you no maniska ya me bra na emani niska 3000 na nya pe and 3000 obi ya ba nyoka skasa na woje aba wo ma ba skasa na woje wo ba fo so be na anya no ya na e wo no so enya skasa 3000 na nya pe woni pada seni no faso bi ani ni so woni pada seni no enfaso ani ni so man kasa enfaso bi ani so man kasa enfaso bi ani ni so so ba enfaso ba ni manya woni so sa na wo David man kan sa na wo kan say me say what if you no eje na wo de enfaso be na what if you no wa he what if you enfaso be na what if you no moja what if you me wanya hwe ma me ni akuma ire no me ka se dako me ka se sima akiti kura ma me ka se isi ma me no ase woni mi nyon betina so jo because me jina ono ma wo ba ko 13 see mo banana bear 16 and 17 won so ko onye bi sa sike ye o mo se bi cheni panyi bom de so nti obi ampa mo no obi ampa se ni o fara ba me nche na o se o mo sira me nche me mpe bi ka so mfa so so na o mo mpe da ma no man ka se de bi man ka se abi so mo nko ye o bia no me ni na be kasa na ye mo nko afa so aye we yes woni ane kasa na so di bi be so pedan ne ma na eye but ne ba ne tie mi kwa mi na kasa kwa metimi ko di bi aso so ama no but ko se asema ko ka kira mi ni akuma bi no e na e mehi mi throw what you do because be me I know my right ye me me ka wo kwa na obi ti ufie na wo no nkasa obenda mo na tena fie o Dabi Matias ye na emom ne ba ne de wonua ba ni right so hwe ne ba eyemra and 2 years I got 3 years na akwa ni nche o won fa ne ba ma no ye betu na amane de mo ye di problem yetu na amane ye betu na amane enkola bu ego fie yetu na amane mfa won fa nko won no ade be sa ba ko timi nche akwala no ye be de mo ye de mo won de won sa no ma de akwala ma no won sa no ma nko de akwala ma no mo pe edan ne ma no obeje ne ba eno de eyemla woje ne ba ye pe dan ma no ye ko wa la kase ye pe dan ma ye pe dan ma no ye mani risk ko ma de ofa no yes the new of you can simple say anya na say first camera me na me pena me because me na no from o ma me skada me from ma do for na anya na kwa because me ko say no of ma ko say no obi a ho e na mo so ba mo sira me say ka me fa wi kaka nko mo so no problem o me do o mo nko do o mo asabati be anyuru 1 hour e na so ko me eyi you can say me ni okuma o ka say no odi mo ko woju e na me pam na afiri mo na ma wala ba ba she de wa board am for na do ni nyejuma e fi enye obi fie na ha yo edan go fi won se edan go fi o me pe ya wora won ka ko de ato wa board am pa wa jimo ni nyansa yo what that madam pato me ni wu ni me siraw me ntwa so ai yo what about if you the on to kopim time am who say fi on to china wo betina kopim time mo be pe ba bia ma na tanya gire mu ku no
because somebody did free baby number or better. Hello. It won't do that. What to the Madam Bato, Mammy can't say, Mammy can't get there. You are telling what you tell Lydia? What did you about them? Who did you hear at them, sir? Who did you about them? On Fanny Jimmy Free or on Fanny now Casasa? Are they? I don't know Casasa. When in me a cry. Now, baby patch our kingdom transit. Scotchana. Shall bow or call crow over Casa Bruni. A walia. Who coffee be my warrior. Red flag, Kakraka, was the Ghana flag. Once row, Abrochilenti. How many years? 29. Papa over 56. And Wako Fano. Wow, dear, yet. So we yo, so we know. Dear, some behavior we are. What would I wait enough for so old ditch we? Eh, Mammy, so be see me. Papa, baby, tina. Na ya nye Obama. Tia. Na wei. Uni omo kwatena fie kura ehu. Ye be kum. What you say na me na wo ka no? Why a mistake? Jitum. Accept it. Who you too young, very beautiful lady. Who be share will be who obe wale. Now who go school you say? SS. Who sa baby before braboye add value to your life. Na munya walia 29 years. She the way I was here. It is a mammy who 60 years. Ade. Obi papa o 52 or ti UKT. Security. Enti. Why you are brabo say? Said the omo kasa woni omo kunto ko uye den yo. Obi ani fio. Hwa asem ogina fon so. Edi watem Jimmy fo hwan waja ne yere ho. Ebidi watem. Awade a wo kono. Omo ma wo say yempew. From the onset, beginning, yes, yempew. Seter. Abrochirenti. Tenase. Farm I have finished tenase. Aye. Yempe kope dani yankwaje Obama. Na sa awade we di adwane je okra nkwa. Ye bekum. Edi anko. Virtuous women of prayer for na free. Wose wode Jumadi Estronko wedding finshia enum ehure. Main speaker and evangelist patient Wilberforce the graft. Guest in Mama Famano. Artist in your Kokuja Sirama entry. So for Mamma Sarah set a champion Frida Boatin. Also for Baoja when I made for Yamaman and Susu war from Pong. I into her ceremony manifesting in God's glory. At Tonsu Presby, Kumasi, 20th September. A dame meneda and opanon cronfa hujim. Abe Ishra Kingdom and Cobra. Yo, abusiafo mema mu nyina aha ene awie baby biala wo mo amuti me radio so mo amonso mo hwe me no Kingdom Herbal Center for ene yato am wo mu fie mu nyumam baby biala ene awie wo ye baya yasem nyina eyetiawa yenuro papa ye de abadwa so ene ye beka ho asem akyerew de edikan no eye Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules. Na Kingdom Garlic Bitters ne capsules no say ye can garlic nura e ba Ghana hadia over 15 years. Ye Kingdom Herbal Center for ye ne de garlic eduro e ba ye. Ana ye nko so ana ye wo garlic capsules e ekutami. De ekutami no obi anu ho a owo garlic ye capsules. De wo abonti nyina no aye nsuo. Obi ho nsuo ne de no onoma ye ne den se obenom. Eninti ana ye wura mofa Ede Kingdom Garlic Capsules ene ni bitters aba na sadro we ni dwumadi a edipa ne se eboa ma yenkwamwa na ayemre no yenkwamwa na akofa yade ho bebre ede abre ye no ebustu no ma ne kosoro si yenkwamwa na yemra ekofa ha bebre ede bre ni pedua no ena me ha ekina me ha edna me ha ekina me ha saa na ede ha bebre ye den bro afei wo mo a cholesterol adoso ewo mu ni peduam ama o maye kese emroso ama omuntini no asisi moja no entimi ni afusane enko ema enti ekobasa sa nipa na ne cholesterol na doso no na ni ntini mo asisi no ubonse otena se cheka krabi a wose anansi acheme nan anansi aso mensa anansi ayemi sei na ne nsa no ayetitiriti wontimi nya ne nsa no se ne mimi yemi die wontimi enya ne sa
afei ne nan no soso no obo se na ne nan no emu yi dududu na ne nan na se de atata no 1 2 anansi achim titiriu ye maame ne ye papa mu mpanimfoɔ no ana saa haw no ha wɔ mo ɛni ti ɛna awie baabi biala a wowɔ a wohwɛ me baabi biala a wo a wote me nka no so wɔ saa haw ni bia aduro ni nie Kingdom garlic capsules any Kingdom garlic bitters and no any adra onuma ebeboa ai beyi saa ha woni nyina ya den edi afiri so mo nso so amowo akomayare makomai mutumrika kakra na ebomu prim mesra wa dampanimfo no wo saa ha no adra ebeboa no eye Kingdom garlic bitters any ne capsules bitters no nipa bebre si wo mu num nsuo de na aya na ye omodin eninti ana yen ana ya garlic the capsules a ekutami hwe wa hwe TV no wa hu de ekutami enum ene adupapa aba obia edi ho adanse de wo mojabro so hypertension hano mesro aduro wei ana wo benom ama yi saa hawo ni nyina Kingdom garlic bitters no ni nsuo ene ne topaye no eno ana wo benom na ye de wei no sene yesitie ne capsules no different obia so no ho a wo ye garlic aduro a wo capsules ana wo ye garlic nuro ni nyina no wo boss ne ye wo nyina no ebesua firi ye ho enti enei o pe garlic aduro ye papa o pe mu na no ye Kingdom garlic bitters and capsules mesro so bo herbal shop ne pharmacy shop na wo ka so wo pe ye nuro yi bi no o mo ka cho se ebi ni ho enti je fofra mesro wo se garlic de na ye Kingdom de no eno ana wunim aduro foforo bia Kingdom garlic bitters and capsules and no ana winim die stroke so ha no mesro se stroke abubu agu fom anom ya duro bi Kingdom garlic bitters no ebeboa enti wo a sa abre ya chese kase amro so no moja ni ntimi ni afrisa no se wa anom Kingdom garlic bitters na bedu baabi stroke ene de bebro enti wunya ya duro ya eboa eyi saa hawo ni nyina ye den edi firi ho edi ma mesro mo amuhwe TV no me number no egu TV no so obetimi afre na ma kiro bibibiala wonti ase bibibiala wo pemu nti ase ye no ye betimi akiro na ya boa number no 0597 298855 0597 298855 and I say 0559 761144 0559 761144 number no ena abegu TV no so mo amuhwe TV no fa number no mu ba ko na free CCA de yadru so no eye Kingdom ginseng power capsules wey eye ememedru ye ka be ma enye be ma ne de dress enye be ma ne de pay life or share designer share so be ma ne de okọ ne yire ne dofo nchen ya otimi ye na sede se be ma enye be ma ne be ma bia o ye wo ye nuamu me ma ne bi wo ha omu gu omu ho anim ase enti se wo ye be ma na ena awia yi o timi nkan Kingdom ginseng power capsules Kingdom ginseng power capsules no ebeboa ye wo eniema bi a ema mema eyemre edikan eye enyini timi ma be ma yemre wunyini koduru mpani fie so a obeye mre untimi nye wasede se be ma de toso biem yade so timi ma be ma eyemre ana afei enubone bebrebe ne ene nsanu bebrebe etimi ma obema mu eyemre afei de toso biem ne masturbation a ene mabunu ne ye no enu so timi ma obema mu eyemre mesro se obema mu eyemre a sa ne ma mabobo so nyina na nye Kingdom ginseng power capsules wunim de ginseng eye enti Kingdom ginseng power capsules no eno ana ebema usisi no wo bema na emu ayemre no ebema wo bema ni mu ayedu ahoden ebebam emema no eti adroyin kan no obia ebosese adroni nie na hyane so say Kingdom ginseng power capsules yi mesro so wo ko herbal shop pharmacy shop no mu ka so ebi ni won ti gi fofra dabi yenro ni nyina wo ko herbal shop any pharmacy shop ne ba bibiala ye ton aduro bia na wo so pe Kingdom ginseng de no na wuyi uti ano na wuyi eye topaye na ya chro Kingdom egu ho se wuti ano na ya topaye no Kingdom engu ho a safa ko ba bia oton se eye fake ye duro ni nyina na sa na tie de ye topaye na sa so na tremendous capsules yi eye emade eno nso so no se wuti ano na topaye na ewo mu no ye nchro Kingdom a enye ye de ni bia safa ko na tremendous capsules yi eye minua mo ma ede eno no wo ba wo hwe me wo ba wo tie me
a kyese wo sori a na wase ekekaw na niema bi ensuo bi egu ebi de ba fita ebi de ba tesa akokɔ saade afi enka edi akyire no enya nika eninti ama wo kɔ odofo nkyɛn a kyese odofo no kra no ompese obɛhwɛ w'anim na de bia no aye ntɔkwara ye na abrantie menya no wonya me ne me da ba ku wayi nani mesrɛ wada me nua ba sɛ woyɛ ɔba na wase keka wo sent wo wase wo ne kunu hyia na bɛrima no nsuo na wo se kɔ mu sɛ de obetie nyinsɛ no na ɛba abɔnten a kɔpɛ tremendous capsules yi ebi afei susu no obi susu wɔ susu a wɔne ne kunu hyia na nneɛma bi yi firi na ase ɛba te sɛ akatoa aguhyi no ɛyɛ aduro wei ane bɛyi saa ha wo ne nyinaa yɛ den ɛde afiri hɔ sɛ woankɔpɛ aduro wei na wodidi ho agorɔ a ɛbɛduru baabi no ɛde haw ɛbɛbrɛ wo ne abɔfra no nyinaa ɛnɛ nkwadaa bebree wobɛwo wɔ no na ɔmanya aniyadeɛ na ani no sɛ wɔrehwɛ ne baabi ɛnam sɛ infections na adɔkoro wo na woankɔpɛ kingdom tremendous capsules yi bi no ɛno ana akɔfa saa ha wei nyinaa yɛ den ɛde abrɔ na wei no ɔba a wotie me mesrɛ wada sɛ wotɔ kingdom tremendous capsules na tɔ wei ka ho bi kingdom garlic bitters no ɛno nso bɛboa wo paa sɛ woanya capsules no so a yɛfrɛ sɛ bitters na fa capsules no ka ho nti ma wotɔ kingdom garlic bitters and capsules now with your friends and tremendous capsules no ebeboa ama ohaw na ɛhaw no mesrɛ atuatwa ana mema no so no mesrɛ wada won so no usu behia kingdom garlic bitters ene ne capsules no no wato ginseng power na yɛden ɛde aka ho nti aduro no eyemienu wɔba ɛtɔ tremendous ene garlic bitters ne capsules sanso na bema so ɛtɔ kingdom ginseng power ene kingdom garlic bitters no ɛno so watobi sɛ upe enuro yi bi atɔ a baby biara ye to nuro e wo man mu no herbal shop pharmacy shop ukɔ a unsa beka bidudo no kingdom herbal center ye wo okanshi drug lane ɛhɔ ane ye wo na kumasia no oba corinac herbal e wo ashtown dani herbal misty herbal apidank omu e wo emrom fred mens ene blessed require e wo keo sam Nkomo e wo kejetia have may e wo asafo oben oi PFA ewo tafu New Road Junction afi Paul Saheba ono nso so ewo emrom B heba ewo fumasa ho so okwa onsa ebeka bi ye number no ene gu TV no so no na ansa na de number no ebetu dwanom ye pe workers ene o ma ye adwuma ye pe omo ye sales guys ombo kwa akoto nro no eno achi no ye sa ape obi a wo behwe akoda ma enani enti se wo ye oba na wani ji ho opese wo ye sa adwuma na mesro ye number no egu TV no so famu baako na frɛ yen ana ye sa pe security for na ni nyina no ɛwɔ Accra enti mo amu wa Accra no mo form application enko Kingdom Herbal Center so ye wo hyiashi odo oduru a wo so pe Kingdom FM ye be kyerɛ wo ukɔ hɔ a na wo de application akɔ so wo pe mu nkyerɛmu a number no ɛyɛ 0597 298855 0597 298855 and afi 0559 7611 and a 44 0559 7611 and a 44 intimu a nanifo no momfrɛ 0559 no 761144 0559 761144 mo a nanifo no momfrɛ saa de na mo so so anuro no ne bibia no frɛ 0597 298855 medamu nyina amase enuro no ɛyɛ Kingdom garlic bitters and afi Kingdom ginseng power and the super tremendous capsules okoba bi etonro bia na onsa beka bi Kingdom on say garlic ya na nipa ne sense no nipa mpe eti se koye nsuo na eya na nipa bebre ne nom no eye wo mo den ti we de capsules ti wo a wo mpe nsuo no na nansan de na wo ka ne se o mu nya bi capsules di aba me na maso se di aba se na ye de no aye se je Ghana ha obia nu ha watimi aye bi sei na tie akono pa akono we yewura mufa kutwa free India and the buy yenko anso ne ye garlic aye capsules ese obia ni bi enti enie be pa to mo ana mo frɛ no hini ni capsules ni yenya bi no tachi mai bi wo ho ebi wo ho ofa he ebi wo ba bi a tachi mai ba bi a
omoton aduro bia herbal shop ebi wo ho ti director so chia yo ye jene so pa odwuma die bi won fa ni agro won fa no no ya reggae man what the Bob Marley we dana se pa na mo fa ba bia obia ye chia wa wie eti me pa to mo na mo pick up sese ne nyame adome bi aba wai mo no wonya de bebu de wunum ano no wa no so opra wodi amanwo o ene free ene ma free de wope is a champ atonte ho ye nu ho kayan kwai na de aye de se ye te ho an so mama me da se so mama enne ma ye ya wo mo be ya na ye kan wo munya botre ma ye ni o wo muntie yasem abaya wono na mfuruma kwa bonte o photo abeto ba bi senka at least no aware no ye be se no ko to no bo ase kakra na ko de nani to fo mo hwe enemamu if it's at times no age difference no nye ni penya na timi ejina no kwakọba ne sana ese oba no se wo ya ko yedu fu pe bi o ena bushonso ya wo kom na de ba kom nim ne se ye won krofo bi wo ewiase a wo mo kasa de wo se mempe wo ya na mepe wo mo wo abaye a wo mo de ne ma be ma no aware enu nti no in the first place wo be hu se bushan obi akomite ne ho e wo ho aye ababa no ho adwuma e de ama be me na be ma no so o maga na nti no em say enu no we hu ohun ekura ebi anu ompe odo de etimi ko ba bia ya ye ne ho ade ye de na ko trafie wona na wo baako now right from the onset and I'm saying na Ghana flag ni show say wo mo mpe no so for me wo mpa de me nka me nko saa aware no fi say ayete say o kristoni a wakofu obi o se mesakra no ama Yesu na Yesu de stamp we so amma sa de biara da enti na fie no ya wokom no in the first place onya boni bia betna ne ho otan enam the other lady na no de ne ma bemaninti ena okoen so no ne yakoba ne say anye yie wo mo se wonko wo mo esum no 30 million ena den ya wotimu abontendan ya ehwe abonten sa hwe fie one pen was 17 was say if you on one in Kentinaja, Opia na Koko. One must have Chinakwa Kugram say, Abontin Prono Yatum, if Dane a Proniatum, and Tia 150 no more qua, or which we via and Nema Edico. Me, I can they say, when you mean so qua dear no Mocassa yem pewa, Castle. You bet you when you know our Diana say. So, mammy, you true. Ya pa kwa na de na yempewo enti senka wo fence wo twaso enti we na ya aba no na 1.5 years ye beje wo ba e de no akosko de be nko na kwa na kwa hia 1.5 years pebre nye no mso mba na kula ne te fo anwem e no mtam de ne ko ye wotumi dama de akyen ansa na akọ hwe wo ba eh oboa de ben oboa na de enti na akora nso ko ye no akora nya 5 good years akweti bi na say onko ne maame ho say no kure say nya no kure say ya no kure say nya no kure e na wo mo e ka no na so of maame 30 million ye di sumu ababa yi de to me no say na wo ka no e ya de bi ento asum enti so mo ebeba na woni wo mo ene ye nyina trase na ya dwendwe ho ne ehun ne be say na mo abrante na wo kasa no so maame o kasa with authority ade be nko edu oba temu afidie so obi ya oba ba say minim minim say ya na address na so oba fidie so na address say ya na atwe ne kala say oba yi hu ama ye hu wo hwe ne kala ne bibia we ya wo dia ya so ti ebi na oba fidie so ntia na say pa na ba fidie so awe de ase ya je oba na ase en kwaje oba ma no so e de wo so kata woni say ama wo kala bi no ni ade 28 years as 29 years tijani afo senso e de be 56 as say and na to oni so you so ma me akwa ne de ni ma me wa hode wote ase wo mu ye nti akwa ne e beje no ama wo mu anso so akoda no simple choba ya brem mana 30 million na ya adom bi na adom no ne 3000 no adom bi na agba adom so ne ye de 3000 ama no enka baabi wo anka ye nka hwe na de de ba ye wo no ade kyekura wo hunu ho ejanom ne nanom ni binom yesre ye wo mama na eya na future ne nya awade o ema ne bia nyina dum pempensuo bi a ene ye yi awade anka se fro mabrabo mu a de aka nyina omunim ne omoye ye fra o sa wo ye hwan o se Mrs. Asomasi
enti na se ye Mrs. ni free wa woba na ankasa wonim ne ho ene se oba kama wakoso SS wawie na dwuma ni aka ya awade bema no hwe eteki mema maako na behu mobo se oba ahwa wo eteki mema maako ya omode wasem beye wonom wasem wo hawo beye wonom hawo nyame amie wuso no wankwa ankohia mema no mbisa ade a ene eminua ba na ese ago kansie ne ade aba na wieye enti yesra gya ne nanom se omwo mama ne ba awade no nya bottom line eniama bebre ne pa bebre ko school ena bi oye adwuma bi enko wonfa ho ene de abema de beye no wonfa ho se bema be ka che se megao won se sister ekwa awade putupuru ye de letter ena ba ye se awade ne ntimi ware ne bio putupuru na ni na se wo kɔ no ade a wo kɔ no wo se japa ehia ntimi de miti wo se ter mekɔ ko face ja ete da bi a ade e pampanifo nyina adwane ne nkora nketwa hwe awade no enye age enye color enye bibia anya niama awo bibia ti musimu at any time enti wisiso a mesrew ma wadwuma anya wadanfo pebra bibo yire wone ko school ni adu ani mu de candidate de be yi wafra busua mu pe waso ande wonfa oba wale any tribe wo bia secret obekọ agoto baba ofie enti me de American ne se yenua bayi enya nka achi ma no won pa dwuma bi na wonyo SS no ma ne nso ho certificate ne pipa bi ka ho wo ye oba kama wo gina bank bi na wo ye adwuma hwe ne nsa ho wan na efrew peke ni entie fatu speaker kasa wo gina bank bi na nka wo ne ho fe no kala ya di nku ni ade epe wo de wanya ni free ede na wasa wo ye no wa mankrata na kasa ma so oba wo benya be ma ya responsible na nse ono so nka waso mu na nka mabobra wo owu ye sister esu tim sa agro kakra wa nani so samra obate anwea mu a wo di agro abefa ne ko so e frɛ wa umbie amaria ai se wo ne na mo so ofie no so aha wo tim sa na no so mo no enu ti na mo ko no ensem pi ma yo was it there we ejuba obed obeku ana ya de wo hya ne nsa tenase bibia yawa tenase ni yemusa be tenase wof brand frɛ asɛmbe no ka che osesi ano wasi me di na ba radio station ti ena mi nde fie no ma me nyɛ ma adwene sɛ me be fie no nti ma me be fie no yo Ghana fo nyina ne wiase ya de hamdia sha Abdullah Isa buano be so na moto Alhaji Kasim ade achi na baiwa wei bibia ye na Alhaji Kasim ene be hold no responsible wa friend say say threaten no wa threaten akolai say o si fie ho a ene de o de besi eti no ya de ne sha nsa eti de be ni sa brampa wo wi a onkoye case tafo police station ni anyi police ma no onko fie ho na so okwa wonko ku no wo prosifo anim sa na betwa mame tena ha abram pabrem maledi bedasi pi nyamishra na nka ewura mu obi ne kana so wotan be bi ne yamra ya Alhaji Kasim so maledi he abrantie ya wo frɛ ni se o tena se no wa dwuna kwakira na adwene wo fom oburu 60 years oburu 60 years chop mic oburu 60 years o na adwene e wo fom de o frɛ no papa panimu oburu 60 years maledi hwe ewiase wo soro yonko otawo papa ni nuanom de nti wo mompa ewure asem no se on se asem ne ba we nyadaje tie o ewure eni ate na papa no a oware 56 years no na adwene wo fom yes sister enye obia na ekire ni nyansa maledi hwe wono na ne kuresi wa ware no eti adome ekwan be fa so benya adome wo na be kire no eti se wo mu no so mu nya kwan magiri yiri papa ni nyini sikantia ne obekọ ama de besiasi ana mo de tan ene ani bre se ne awura yi onye he
papa ni sibo keka wutie kwa akira ensem bi wono ma ye ono anadwene ana ode keka eka ode keka eka gu akra yi so se de be ye atiefo be hunu se eye dabi papa no be sua nyansa no wamma sebe nyansa semu firi na num emra maladi uye alaji wako meka ibi sei ni yese kasa tire nipa ejira radio kesi ezu di wo batem oda obeti oda obeti yanu ane sei e maladi tina da bia me kase sania ma we se nya nipa bia na timi jade che no se oda obeti na wudi wo batem maladi wode yaw ene ani bre betimi adomew eya no me wa adwiri bi wo mu tirimi se bibia ntimi wo mu bibia ntimi no na maami asem ni bai imam mumo imam amane zongo chief mumo amane yo malady eti alaji kasim nsema ogira fidie so keka se fra kra atrete ne se ene na wa mafie ene obebe fie alaji he baby e tekira bo ho ne yesane no awura no mu hia ne biem amamla ne amane kwa so mo mfa ne nkofie mo kwaji na busua ho sane ye no se matro krata e dia bebe jawade enya alaji kasim ene na busua watafo a kame hu san kwase asem we bida si yetimi tro krata ene digu awade when the catch say truck car di go awade ana maladi ya nam da bia misu e wa fidie su se me tira fidie su na mi di empanifuo bi atem e fansem bi se ho a aka sabire yi ya be so mitu e di medu central etia no muntie se nipa biti sei e ya asamatu wo mo nya obi nka bi mo mu o muntie na o muntie no maka bia mo mu di alaji kasim dira fidie su e keka na rain ni wo bia yo be kan bia manu na se enkoto no na awura ni to ni abusuafo amaladi na ya eya na ya he maladi he aka minim se nkamofo de wo pese o ware mienu miensa na ya wutimi ware akwanya wo ho enti die kwanti ana se awura yi mu hiaro maji ne ba firi ne nsam maladi hwe awona ti kwa mane 3000 se wo ma 13 na o ka no he wote he fa no ya adwuma alaji kasi masam na mekan yeso opamade de chamso opamade alaji kasim wa wu awe tela ni wa wu tie maladi minia no na mimini samfu wei mimini samhunu wei esamfu na alaji kasim odi opa womra no metirechire nsam nim se wura na difa ya huru ba bia defa wo jira fidie we so Futia fidie we so etietem watretin osifia wa de besi tibunko case malady misi mitru baby a meti nanka de minim se siremfo kra de ko moka modom ho sana nkramosom nanka aye kan se Mohammed be kire yi ade mamu asumdwe ku a hane papa pani your bru 60 years rekwasi asem ani semfo edi wo batem e wa fidie so afidie kase we so now so sebi say rai edi wo yiratem a wo tie be yawo de wo 13 o ma o so nanan me say 20 something ekwasi asem na tefidie so sika malady ade alaji kasim aye no eye semuru alaji kasim osu enyansa edru baby osu enyansa o 60 years osu enyansa obi asemba susu ha malady he edru baby ani braba enim ni wura o enim ni wura malady asema alaji kasim ekeka na fidie so ene komo o ye jani no force emusam say yankotobia wo me de mokoni je na hwem wo ye jollof wo ye nkwan kama pa eboa meduane ne ye simple ne de no so de nya asem ketwa koja akefo na afri yankonko gibi wa ya posen a odi jabi ebe yi wusi ase nkonko ne nya na fine ti se su kirema e pamochew prokodu ne so de ebetu abraba kata ya me yale papa koto bi no mo ene me free wa me call 0531069545 emfa emesayen EPA phones and accessories yankonko gibi se sie wo phone bi na wani je ho wo phone bebre brabetua kakra ono be nhyehyeye phone ho na nkasa nyina nso ni nyina da also omo enkran circle American mo ho a ene omo wo sada ene kumase nso omo adum prisons yanko ho sisi ejekum building no omo ni Mikado Plaza ene di enimhye 0200 689 170 best brain
publications ye ko ho watintim nwoma ye kwa gibia me basic 1 kopem 6 emom de akosuku na JHS textbooks nyina sua nwoma o se daache ba bia nwoma ni kire no omudi omo ho dada oh wo maduru ho bidima fo se wani ama wa Dr. Time da so ogini hudi enti obetwa brato ya de so say ye prostrate o so wa mo ya de dia na nkire so diabetes ani ni nua no mekeka ni nyina betwane o wabu akwa agogo he ya yanko ho sisi e 0500 727 abusuafo na ye bekwa ahoma ne so na ye bekwa ko ye case wasemu ehu sisi a hwan What's it threatening? Okay. Emperiphobia ebem. Hello. 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 Papa, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo, yes, who pesa o kabibi kakra. Mpochonyo. Yet you. Master go fame Abdul Razak. Yo. Umar Bakasa Frita kwa. Yo. Yan papa no. In fact, after Alaji and some other will do the number condemn. In Islam and Alhaji. But before kwa ubay Alhaji, ya wampai bobina a you they pass through. So Alhaji is Asama Bedea. Kai, or had a radio to Ababakasama even for 80 Panatum. Islam the man because Alhaji is certain cases here were fraud campaign for the one question Basam. So Asama Baubo or then Jasam the Tolam. This is Yasam. But a picture radio do a castle first with Jaffan Atom. While a castle so after back and a track a friend. Then what Alhaji title or the more? We don't deserve it. Because Alhaji says in Islam, Alhaji, I want to ascend to motive and a boy imam. No what Jasam will see. Yo. But how woman so young was then you are tracking the girl, the mama named Befi. La la. Oh, yeah, we go Alhaji title. You know, yellow bomb by the you go to that level. I had that boy and you tomorrow. And our woman in there, you are destroying it. The couple of the monitor. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Ebusuafo. And then so Shema Sumukaya, Surabo for pa. Papa. And I mean saying Kawaii Kumi in Afri. The boy fashion. Yeah, Mamma Doris or Mani and Chi, only near Bema, Nana Mani Gemfi. Omo Makola inside. Ye coho. Omodia say Ubeko, Upenebako Bako, a before Ubenya be out to Akoton. Omonia man so that form so enya dia ebe popo kra. Na me make up sin so as usual na Kumase na Kumasi GH. Me pacho o ye nya wo so he ya se o ye ye wo ja ware opobi asese wani mama wa friend nanai na Kumase GH 055 320 8338 055 320 8338 yankwa o mane so e one hello hello Good afternoon. Afternoon pa 20 So from Abdul Karim Kasasa Jasa Skor. yo Very many abana wonka. Ebeya o say you can say the more ukuru si wa jaw de e wa busia. Ti you can me tunu for say. You know but I say kan de. On kona busia fie. Tia Kona busia fie a. eni pa no so ma jaw ya ne wo ku te fie na utimi pa ho to be na wunya o metimi cry obi bi free fie okọ okọ busia fie a de le omo na obusia fo no be di oni na aba be sa woni ma ko o mu se o ma jaw no wa jaw no de uti ho mu kura fona de nya de o man ni be ji wo bi a matimi aya ibida dan ke kametunu busia ka o fi ho ma ko na busia fie ma no ko fi ho yeah that's it 05559319250548 hello hello eh nani oba nsusu hwe oba no ante oba sunsu oba freko hello Mama Singenka. Enkanso Sister na mama na ye ne boy na tonsi die na make. Ayo. Mama sa no mo di initiative pala no mo ba ni nyina o. Sa white party, ladies club no.
ɛno ne nyinaa lesbianfoɔ no adwenbolobo pa abɔnsam de ama wɔ madamfo bi obi initiate no saa sɛ wɔte wɔkɔ white party sɛ yɛ lesbianfoɔ nko a akwadaa no kɔ akɔtwom te sɛ wɔsiesie ma yɛnhu akwadaa no kyerɛ kwan koraa baabia enti saa na ɔmode yɛ initiate wɔ m ɛwɔ m Yo, 054. Hello? Hello? Hello. Pacho Yentio. Good afternoon. Afternoon. Kafefe Ajiso. Abokode. Hello? One, pick one. Hello? 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 Hello. Oh, Azuka. Mujina so na yente. Katikati wa. Apeke fufu. 2. Hello. Hello? Hello? Good afternoon. Good afternoon. Afternoon, Pacho Yentio. Bacha me Kafefe first Katamazo. Yo. Pacho, Masama, what can I say? I will say, first, a man be so hot more. Friends, and when I'm with the Mugam, a program to a clip. And Paco the Jaka Usha, and the Usha, Usia, I did be room. Now there's much I was a manner, I'm a bandano, the Brinano, and it great. And it do my son because people now the man or the woman or whatever. The man who got but the man only the age and what when the age and so what another in Tempana no workers or the people they were answering me, I walk over my you know, after I catch up by Papa, we might you know, what was before. Yo. Hello? Hello. Pacho Yentio. Pacho say. Yetio. Pacho program I'm better like I said. Yetio Casa. Pacho girl no. I'm better like I say. God yeah. Girl na. Papa na ware no. Yo, Yentio. Girl no papa no only 30 million dey 3 funds no bi. E mana awawale na bawo baba come out there 30 million dey o so onfa bi nka ho na girl ni 250 ho. Ida boss. Yeah, that's nya ne yakoka ne nua yi bebo yen. So ba fi one ho be ne fa so be ne won so a. Ey, Ewurade Nyankopon. Hello? Hello? Yo, why you not person material man in Accra? Yo, Yentie o. If I do, sister, na se me a can we aso no. Se ne ase akona, ase me ni da ho papa na to be fie. O di bibie che free, e ma yo aba ho. E so wa ngasa no bibi kasa kire. Ne yema ne hu se me ye ni mre ne ma bi wonya hwe ma to ka ma si fie me che se ene ma e ko wi ase na ne no. Ano odi nya no hu ye mobo no mo aye. Hello? Hello? Hello. Yeah. Pacho Yentio. We have a bit of person with Teresa. Yo, test Yentio. Number so this is not the club that is so even I'm taking the Kakaka. Oh, na mammy was I in the fight anchor, place on my own twice alone, yes, because the only them I not get money or somebody. I can one up against them for a person, I mean, I don't see any river and half. Because of so from missing the door money dining in your money too. Then you for free, and I'm going to say, I had the son. Don't put me and my idea cry. Fadi Chatway. Hello? Hello? I'm saying, honey, DBC, yes, sorry, so, Yami Admo Chebeto, Sompa Nkomo.